Hagbani kong do ngara pagjing sukya kemensim namar kini ki kijingja ngakuan pen mau ya gitu gilai teli ki kenhun kabaning kong ni kenhun kabak pelong ya ki banja kabaan ni kenhun kabak ki pet kai ya kijingja kabalai ni kenhun kimtip ke kabalaja ngan keli dia bat ngan keliru ik parano ngelam jong ka VPP mano na preng nakini kilai kenhun hakano kabamangi ngiha langi ha pa kenhun ka banikong ka pelong ki banja nangi ha pa kenhun ka baar ka bangi petkai ki jingja nangi ha pa kenhun ka balai ka bangem tip ka ka balaja mangit scam makipai ba jong constituency ka bangami khmat lembaga 17 North Long constituency kaba kentup lang ya kini ki artali ki MDC kawai ka Mokhar Panthor constituency bat ka baar ka 19 Jiao constituency 19 Jiao constituency ngalong ki por balit bangla sim karai bangan susngap henrai pat abang perkhat abang puson kamai jingsuk ya kamai jingyo thia inga namar ka jingsisha kadon hapo jonga hadir mula perkhat mala kelatia keladem ngasngo baka penrem yang asimat nomor kadon kejingong baka jing sngap kadai kejing menjur silent is consent de lor ta kanong rim ngapai biang saktin jong blai kabapen ken mau baka don kapor yaki ki baro kapor kabangin kren bar kapor kabangin sngap tengah sngo ban pen ken mau ka klemat ka bangarung ban pen snok na dia siya kaseng VPP ngong baka no jing sngot thiang tangga kerteng kalapen no lupa ya ka mansia mo jonga kataga kerteng jongka ka voice of the people party ngana perkhat baka ka voice of the people party le halo kini ki jing ja paro nganut banong nganut ban pecisa mga don hapo kadai ka voice of someone kaba baro upay ba unsa tip ya gajing sisa baro tinrei kani ka bangile ngiwan hakmat jong phi media sapi pay ba kamut ban pensothu bakla ya phi kamut ban yalam bakla ya phi kamut ban pen klumar jengmut ya phi ngimdoni ngidon bit thik gajing themu jingi kalong bakhoi kababa kabangin ya bit na ka banta sata ka thong bunyalam ban pen klador ya gari bargajai pen riu jungi ban pen klador ban pen scam ban pen bhapat ya ka ban kham tam ban pen wandor pat shaki ki baba bachil bakham ba shu pai ba bi ngada pa jing sokhya ka man sim ngamla ban chu sngap kumla pen pau ki rang ba kadai ga jing sisa ba hadin manglayo ka phone call hadin mangya kendu ki brio habaya tho habaya brio bat halanti singkin yang aku no mikmat ki wan hayeng ki ongen le kumno ngin rai kumno ki don kini ki bang aku apan pau pi ki dei ki nong kersan berhem mensiam jong pra nomor ki don ke jingkermen badai tang hau pra ngina mon rai ke jingkela ngamsok ke mensiam nomor ki don bong ba ngin let no ska UDP ngin let no kongres ngin no me thabut shu lani ngin let no ska nota ngasngo ba ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jikir clear ngihap banuan sipi kong pai ba ngakuan pen ken mau baka ka baca ka ba laja ka dei hapo constituency ka jonga ka banga ngadep an persya hakmat ka sisi bang ngadep ong yiki baka ka ba pipirai nganong la ban menjur barka ka ba persya apo ngan persya sabar nomor ngan sngol dia ada ngamle kumta nga semua pen ken mau tu kentin bong ba coward dies many times before that ureu khau pot wada biap bonsian shoban mat ya kejingya pasisha ngan pen ken mau haki por ki snam balit haki taki profesor badan borom ngadap ong iki nomor kini kidi jengket at mentala borok sistem hadien ba ngila job ya ke amalia dengan sukun ngade ubreu biasa bat ngayai ne apa yang kata kejingele apa yang kita jekun nomor ngaken mau bit ya ki pai ba
ki bale jit nga klem pen ketram ki ba jit nga om nang tak jeng toy jo ki simet kan no ki ba yit ba thoy ki ba chabar constituency ba don ka vote ki ba don ka jing it ka jinget ka jing shania ba ka jing kermen hanga kum no mi khmat kum no wan shet ka lai ki kawan ka jing tenra nga habang athia ngade mam don jaka ka kentin kawan na shendet ka boong mame lada metip yu jing sisha ban me skap yu jing sha men bam yu jing perem de mat kadao ngasngo bangade ban wan shapi kung pai ba kamut bakan ni ka bangin wan ba thu ipi bang na isi ba arden dan isi ya ka VPP kung mga laong yapi bat kini ki parlok ru umday bangin mi no na hupra ngino mi no upra namar upra ngingit umday ujong no upra uday jong ki pai pa stang de ki pai ba ki be ingi kata ngin haban mi ndai nginom priang pat da kombai pa ngako an pen pau yapi ya kani na ma su pia pra kaman siam de mat kada pen kan mau ya ka jingja hapo constituency ki jonga ngalaya de ka constitution henry nga ong yaki ngam sempersya yaki ki candidate ka bapi pirajit wala da ngim don benta hakata ka jing bakla ha jing jet ke jongpi ha ka jing decide ke jongpi henry ngin siam lang ya kata ka jing bakla ke jongpi ban pen baha par ke jat penrio henry i doktor bat scam bodon burom i pen sutu bakla pai ba nei pio da kabor ngadon hangni ba ngakren menta ka mau pai ba lamba ka video with my responsibility and authority ban persai nreng nadon ke perkhat atau por next day ka bai Dr. Batskem da bobrong ila kren pop media perstu bakla bai ba ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lanik parma namar ke jing pensutu bakla ke jongpi piong banga khampuli constitution ngamdong kabon puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi bathaw constitution but mapi bapen ken pa the constitution correct ngako ban kren da ka basai piong boba del bot ukham puli constitution uya light na constitution lada dong kam ki jing penong kam jing dong kam pen baha la penonra in the form of amendment kadai Dr. Baskam nok kam penikai schoolinga ngalalong no mi khmat khat news nem ngako ban kren pi dak basai bade mo pi bo pen Kenya constitution ya ke ga basuit de pi ya ke ga bo pen biang ye pi ka biang ya ka bade ki wei kam de ya ka bade ki wei di go bakla ka bade ki jong pi ka de bade ro ngako ban pen pau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kene ka kren sai ha ka wei kumno ban ha ka wei bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle nani di ban pha lembaga constituency ngina de panle la jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penkain ndai piong bat hanaba ngala bakla na constitution kane ko ongumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum mali ngala recommend on top of that. Halor jog recommendation jong constituency committee ngala recommend ruma but ki recommend jong kalong basay. Mga akjing start jong election jong state election committee jong ka CEC banjit ya ki brio ki kensa item bat ki badai tam lega ba small pala pa ba umpat juja ko ya poko partai hapo ki election hakinu ki election laneno no party umpat juja ko bau ba apply na po jayaw and declare pat na po mokhar kadai tanah kada ba fimla ba pen jubab ya kata ka jingkeli jong ba ka ega procedure jong ka party kabayo brio bangi recommend na po jayaw pi declare na po mokhar pi persang ban hit around the bush ban persutu baklay pa ba ndai ngakuan pen pau tangan ni kawi empat judon kot ban empat juja kot hey ka judon nak partai ban tho exam apo DSC ban declare pat apo MPSC la judon mo po partai hey judon po partai ban ete songkurim ban don ka engagement ban kiwi ndai ya ka wedding nani ka je tho pat kiwi
kata ka bamlapan pedang kajatang hapo VPP. Correct. Hatu katangan serap. Kipay ba na bro artery constituency na pentor ba na mau prem ki ong new MLA wala basta ujop tang arsin upersaman warna brio na po pentor siya po mokhar o na po pentor siya po jiao 19 jiao constituency ko bahap ka jiao mau prem baru persaman warna apa na po mau prem siya po mokhar pentor kandi ka bamla panlong ngadabong baraki profesor baron brom ngadabong kipor balit lafi bakla ki MDC kandi ka jing sedang bat menta ma pihi bakot ya kani kajing peer jengmut kajing ya klum kajing penkelumar jengmut demat kadau nakwa bampen pau ba Dr. Batskem boton brom hatu fi bakla ma pine nga bakla mga pai ba bishar kani ngam sim don hane khmat ban pen kesan ladi deban penremeki hendai tamban bet yodo sembai jong kajing pen sutu sapi ki pai ba lagi mio ya sispa nak sispa nginio bet sanpo nak sispa bagi pai ba hane hadim ki pai ini ke video kin sedang perkhat kinumla ban sulit cakabat tap election nak kajing songsit lagi kuat nak ba duai ba fi puson bat pensa simpat ya karai nomor karai ko pisim pinapan keno ma pi la dia ngim ni ai ban kan thoi ko party nomor lapan khai ko party lembaga mayan blai lembaga por kaya jong blai nginum la ban kai nginum la ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengido nang ni pila ban pendokam yangi henry nginum sya dari leiru ban pendokam bakla ya ka party ka sur ka party jong pai ba nganoi pi ka pasai ba kat bang anang don bat kat bang inang don lang bat ka VPP pai ba tangkawi ka assurance ngai kat bagi panut ban be yangi napo ka party nginai ko ka assurance badalilay kata ka nong remblay ka bagi penokam kata ka clean politics bagi penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginum aila dalilay ru namar ka jingja jok selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jiao ka baja po mulai bat kumta terterngin sa puli ya ka nakuan pen pau umdei mga Dr. Batskem Barden nagbaburong kung presiden umday mga balik chua sa po ka media balik banyak tu ikamiyeng day mapi bam simla burom yang aku memeli ubaday way pat ubenta jong ka VPP ngalong hakasingi spotrik batchua namar kharsan tarik ngan khot ya ka meeting jo constituency committee bar hane ka singi da kirai ka boyong ni kirai ka bali ngan karsan be ngan pen scam be namar ngam don favoritism po ka jingim ka jonga ngadon bitang ka nongrim Henry kay ka bapau pat nakaliang jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna pan siya namar yanga lakha bangan nong lai lut bangan keren lai lut bangan perta lai lut pat bangan trai lai lut temar ka daw ngakuat pan pau nakaliang jong i jong pi nga trai pen pidyang baka ngimong i pi ba pen panma pe ni kicing bakla ngi skwa i pi da kadika sur jong upat ba nada ketika pure voice of the people long slur hadim jong ni ke video bang penbi long slur ngidang don kapor bangin ai nak batai jong pi upai ba dang up community ya ke jesu bar ke jaya pa ngin kloy ban map ban klet no lada pi kloy ban ong bangila pedang kini ki kerom keram kimi namar kejing don kejing le thormor jong ka party bat ngi not ban ong ban ngi ai utaka assurance bat ngin le hak ta kalenti ngko perken mau ban pen pau kindiat kay ko baca dawo burom pi pat ba nomor Dr. Batskem la pen pau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kajing sisa tang ba pi pat hawa pi pen kha hawa pi thau ka an subah pen trika mi ka an ngarang keli gani po CC hakmat jong baro ki badon ba hakmat jong pi pat ba lembak media bala ka long sya kumta bakam mundon pat ki wei pat bakam halor jong ka state election committee ti jayu pat apo nongkrem balai tang wei candidate umi hatu kani kam ka favoritism marsin per scam but marsin declare hadu kham aila chu ki wei
La kontradik daladi kum presiden barang ba juong baki bon ba kiba pan tiket no pra belai jayu pon nong krem tang wei pat upan tu kata kam di favoritism ngap keren ni jing sha na mar nganget ngaktien ko ong ba jing sha kan penmong bar kanung dei taman penmong kan plat lut ngala je di kalenti taman penmong ngam sim lakran jing sha penmong ai tai ba mong kin mong nrei tang ko wei kalong ka jing sha nga kalong tang ka jing sha kan plat lut jayu how ko MDC jong kan not juai ngan poi siya kata kabenta ngatip o pensadon ki kentien ki ba pensang ban defend la dia nrei em nga keren ki jingsha nga ken mau ki por ba nga declare la dia bangan room siya ka sengpra la bus borok we gari kasi jantia de dang la ong pat la no pen pudiang yang pen welcome yang pen receive yang siya po ka sengpra nrei ka ba so thamula ka mga so baki ong pihapan resign siya namar baka party ko lang ko bokhoy nga I always believe in letter and spirit nday takaktin ngam sutra bercu preach nga sutunat uban practice tin mar kadaw jayu yang nga shoban rung yung ha resign tengah la resign ng mga buro may party nga res yung jigim chunga habring maile barki ki babun ba kita ki high rank person nday ki high rank person ki krupati nga res yala dia Rejayu mentah sisnam ngadi ubri ubaya sya ngadi ubri ubaya ne le mentangi I jing sya buwai na pereng ki MDC uglalit na ko party su party but uklam resign tanah party uklam resign pat kum MDC don ayu ke ke JPR pereng badal ba nong rum but UMDC jong not chilong ngako man bu not juai not juai ba Andrew Shulai don ayu shalendet ngako bantep atau kani gadai kata kanong remblay atau kani gadai ka clean politics atau kani gadai ba fin wipe out ya favoritism but nepotism atau kani gadai ba fin end up ya kata ka high level attitude nganum pedang ba nganiele hiru ka bang nadon pok VP nganom mailat bukan penuh kambakla yau pai ba nomor ingat habo ong kasur upai ba kadi kasur jong blay ngingla de pendap ya ka kamram hakmat jong piu pai ba panadap ruban pendap ka kamram hakmat uplay ngimting ngimrit ban keren ya ka jing sisa aku apan pau ban pensai kidon ki boong po social media hana bay ba dal bot nong room ipen klumar kumni namar ba imyo idang yakun nam tan penyo tiket i lok jonga ka dei ka bamla ban long ka bamla ban priang batang ublay ubatet iki baro Lada kalong siya kumta, mapikom kipay ba, pan, ya ka application joylok siya nga, bayada ban tap siya po state election committee, hang tati ka namla siya bangan rin, namla siya ban tok, namla tu siya ban jeler, hakamat jong pipay ba. Tinggal kuwaro ban pensay, kata ka pang juong, ban amana kirinsan election nga juong, before I change my principle or my ideology, I will quit politics. Kata ka di mga kuwa pan power ko ba siya, namar ka daw, nga nominaw para, kumangalong bangan rung sa party kabanganong kwa ban misyo kasyong hakaray ki jongki namar kiong ba ya kakam jong ba adal bot nong room en saya keren indradap KMDC balay piti yang keren menta balay film don por wa nomri tengen nak jibam don por kabakam koridor menta kada giji keren de sup bangila balay cupat ba da kawai kasur kawai kejemut bat kawai karay kajing keli menta kalong kumni kani ka pau syai kedar babi kuat tahun pendong kam yang nam tak aja mentoy jong no re jong no ngano maila ngam dei urang ru politics menen ngadon khat nyu senam haka politics haka feel of politics ada ngakhenya ru barung politics la arpo senam la arpsan senam henrei ngasungu yu pai ba ban ngadon gijingit ke baskem bo pai ba unum sya pen stu bakla pai ba namar ngi ku aplat bapi pinum kulmar ke jemut perkat ngabo bangkan basai shon penkut ngamdo gajing shun ngamdo gajing isi ngirang kemilenti barga jukren berbor hamana kirinsan election bangi scam menta ngisong shngai menta amdi bangi don tong politician mdi tong noilam joko VP ngila yo ru ya kaban i bergut bernget yaw nong elam uban long nong elam jong kacai penriu ka pateng ka manangwan ti henrei ngoi pitang ni kowe ban sai pat ba nganom keren
siya kipat ba na mga adap kular na markipan tut kipan mong kipan kinyobeng yo pai ba blajit yang kum MDC man syuab kum MLA man ta nakabaki yailat don ayu sendet belai hap yailat kadon ke kaba hadu kan no kata kaba pelong ya pipi hap yailat na kum MLA tang ban ya keren taman selok ru ngampat jiwe lam bakla bat ngam num syahiru banyalam bakla namar ka politics kadika sendur jauh blai kamta mo pagitip ini ka voice of the people kadika sur jauh pai ba ka bamudru kadika sur jauh blai namar kadau hasoy pen kot aku pen kan mau hani ki kindia si nre ko mo ong ha basram juli ko video ngapan kan mau ba ngada rai kot ban samjar nre ngamla ban syapan namar na keleng saudong ki phone ba ki wan bani kendu ko bala keren lang ki parang ba ki bodan lang hani ka por ban kamtam yani ka constituency arteli ka bang lami khmat mensyua kum MDC na 19 Jiao constituency bat menta kum MLA 17 North Chlong constituency ki baya kata lang bakini ki arteli constituency mokhar pentor bat ka Jiao mo prem unum don bala manun persap ndai ko mangala keren ru ha ka wei na ka jalang jong ka seng samla hapo mission dorbar sno ngala keren bapai ba ha ka bedai bani ka MDC kamtam di ki arteli constituency ngan sakren tiri mata dau kamtam yang ala pensong dor hari ni kindiat si ha ka bedai bat ki clippings kabla pani lamba ki YouTube bo per ka bedai ka 2 years ago Arsenal belalit no ki pen kala pat saka 2 hours ago nani 2 days ago tede halor ta kanong rim ka pen klumari pa ba barki ngai i po comments baki ong badal bot pidi khun charanga kemi pila kloy bane suk pila kloy bane donlang ndai pai ba ngam kwa ba manu banyalam bakla ya pi pai ba nani mangaru dang sabjaru kalong boy dan patan bakta ka jelam bakla di mat kadau ngong bakini kidei ki bamde sisa ginang don hapreng kajing sateng ban penbe ite kerum karam ndai ka bol menta ka decision karai kadai ha parti baror tu tinrai nakalyang jungi ni sudai bangin one part simba lembaga media sapi ki pai ba pentip ya kijing sama ko ampun kan mauru ya ke ga bayong bastro haka last moment kabali ka scrutiny ban bishar ye te candidate adin ba dapat file nomination ngatrai baro ngi lembag YouTube lembag social media ngamdal jik persya sa sisi ngapan pau ya gino ki candidate nakani ka constituency kabahap lang kamukhar pentor bat ka Jiao mo prem ngamdan kalau no kajing persya yete candidate nrai nga ko ampun nakabasya banga persya juri ka procedure jong ka party namar ki keren da kumbai ki le da kumbai tiba kada ngas ko atong persya kida de kami nakasentur jong iba strong ibri candidate jong ka 18 mokhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtay hagawai day bat kamukhar pentor kajing keli mata hawa piyai na po 17 North constituency habang i-recommend ya karteng jong pi obri ka Jiao ban mo prem piyai na ba constituency committee la recommend ki member ngala recommend mga ko memali bat pen scam kata ndek ba suling ngo pat na po ka Jiao ko pang i-recommend ya pi i ba donsil chen ilalit direct sa post kemya lemba constituency kat ba constitution kong bari banyat lemba ka lembak units, lembak circle, lembak constituency, nging ladap, ban padap kamram, kabasulingo pat balay pia lendat pat, klem da pentip constituency, kam tama bangadon mengaku representative. Ti kawan kajing bakal pat sa kanilang jay basrong, lapan manapat na po, mokhar pat pentor. Kaniru kalong yailat bas ibastrong, direct sa post klem da yailat lembak constituency committee, nga keren kani bansyay lam ki para member baro. Jong 17 North Chlong constituency bahap ini ki arteli ki constituency ngam ko apa ne persya lo jong party kam tam mari kapor kabaki pai ba but ndai pen kre election ndai kadai tam namar kajing violate ki nongelam ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de mat kadau ngayang persya tengah ko pen pau bo pai ba nuksai ba strong balai pisai hadu mentana de ka scrutiny anu ladap ka scrutiny bafi apply arteli ke tiket bila mana apply bro lai putuli ki constituency ka constitution ka sa
Hendai tambah penyo opat tangkawai konstituensi. Ngindal jikang kata. Hendai ka basuling opat kalong balay pihaban ya dandel. Balay hapan buri. Kani ngam ong bagadi ka policy. Jong ka party kani nga keren syai bit bagadi ka conspiracy. Purely conspiracy. Kaumut ba kabadai ka jinya salah. Salidat nangaku memeli jong ka constituency. 17 not. Tengah kuat pensyai ita. Aku aruban keren, ya kawai kabanta. Habang keren, ya ni kejing syai. Habang keren, ya ni kabanta ban ai kejing syai supay pa. Ban keren ni kejing sisya. Kumangal ong yapi. Ngila penlong ila dia kumusembay ubayak. Mut ngila kendo ila dia. Kabamut. Larang ada bandu ya ketiket naga party. Lani lakadai. Bopay ba unumon syu, lani umsanya asyu ya nga. Hakipor kisi barangwan. Compare. Henry ke jingsisha kanongrin kadai banyan barkadi banong kabaskan. Dia markadaw ngakuat penpawi pi banganum compromise. Yaki ibaro tanah kadaw jong tiket. Tanah kadaw jong kata ka position ke jong abanong Wembley. Lani mentah ani kipor kiban sawan. Barkabakut ngakuat penkenmau tangan ni kuwi. Wala pring ni KJPR jembut yang klaim kha bangan syat kala. Ban ngam judani ru ban hikai nakayeng kesem ban syat kala. Henry kalong tang di kawi. Mga bat kayeng kesem. Ngenai ke jengkersan bapura. Yau pra nakani ke konstituensi. Hani ke MDC. Henry ka bakwa ban keren syai kedar. Ngam kwa banyalang bakla pada piu. Pai ba namar kamon kadai habi simet. Namar kadaw nga ong yepi tang di kawi. Kum ukpa jo ke konstituensi. Pilang don kapor, duai, puson, bat bishar, bat habakadu, pinsala bansim, ya karay. Tang kata, kabang kuwa man kentui, pay ba, namar nakaliang jong ako mga penpaw, banganum kuwa, bansim banta ni konstituensi, o bat kani ka MDC. Kung mga penpaw po ka CC, kung mga penpaw po ka media, kipor balit, namar ka jingle, sideline, jong ka party, yang ako mamili. Namat kadaw nga kuat penpaw ba nga kuat penlong ya kata kejing sisa ba nong rin kabanyeng scam baki noelam joka party kidai ban realize ya kejing bakla makani kam data ka mistake kadai ka blunder mistake jong ka party baru kuwi kulishkun